solution kamu. Dan kayo problem. Arono. Praise the Lord. Berbusika kok kamu. Nung the problem zani kamu ni, a problem ono solution kamu. Hallelujah. Nung the hatai haike, wator mom zani kamu ni. Okay, a before unzani company azaga ono nini bagi solution kamu. Hallelujah. Praise the Lord. Tadi yang problem shop pakai karya. Problem shop pakai karya. Birman Zorawa karya. Angkarnaya. Kamu saya tahu negara kamu saya. Angkarnaya. Birman Zorawa karnaya apa hai dengan tangan ini tadi. Birman Zorawa. Hallelujah. Praise the Lord. So, problem, Birman, Zenzal, abo every nini, nengzalai tu ya appreciate kamu, baru belai tu nama kasih hidup insan lain. Dia benar saya mandi. Jadi no. Eden Garden no problem ka, a problem borok muli shorong ikani wo posa hilik ba rozuri lekha. Ada, satu Eden Garden. Lalai nai thok. Raksa ni obab geri. Nung je no kumpai yo, apa hai kumis letem nai thok. Nung je raksa ni to, raksa ra hai to, tisau hai kosong itu. Eden Garden, apa sih special keselatan? Kalau bukai nyoba kriya, nobar, hak sama, arti kubun Thai baik, nengamu compare kliennya. Hallelujah. Kelai siapa pakai Eden Garden, alaida kaisa abo garden, jadi alaida. Kalau obak kering, apa special? Hallelujah. Siapa? Jepro apa hai? Perang moro, azaga ono. Distak kayaknya di bawah moro bibo. Kamu mau kebang sungguh aja dulu. Hallelujah. Ini baik saka kaksa padi jangan sam komplain ono. Important naik kok, berazam dia terang musuh balak sikok. Wah, abang mau kelayu. Hallelujah. Special beredar bukti kan pelajari, mana hati pelajari kan. Naik kok ay pasti mau kau kan berada. Oh ya pulang berazam. Yang dia apa? Yes or no? Yes. Praise the Lord. Jungkelai sekali orang kan busi wo kaha morok gak kayak ay pasti ngono. Cini as potong zat balik kebang. Hallelujah. So asal sensar kotor bawa Eden Garden ka very special. Eden table. Ham ni balas namza kuni. Adam. Ini ni balas namza kuni. Tu puila bomba jaga patika. Anai thok. Morok garden itu bomba puila patika. Bahai bomba bo. Asal puila problem create tu le. Problem sunatam kelakya. Kai tu rupai hak sama. Kelak. Mereka hopeless ni kan, orang hopeless kami mana sih kayak itu. Ambil itu, ketang tongsang nak ke ba, bukan pun tak pun kalau itu tongsuan. Dia satu itu no tongsuan, dia satu dia nanti dia kerana musuh tu. Apa itu baru compromise kerana ni cendera. Hallelujah. Praise the Lord. So Eden Garden ni problem, first problem ta mungkin disobedient. Kan mana? Eden Garden punya tahu problem create apa? Kok kena ini problem? Kait tu saka tatang ni. Tasa di nurung kita tasu tatang ini so. Kan mana? Berapa aja? Oh hai. Tasa di. Kelai si kok kam sa? Tasa di. Abni ni bagi aku
Namun ta sadi sake ini. So problem tamu kan ata sadi marino kelai sake buku sobo kya saka problem create. Haleluya. Dari kai itu pak. Bin kai ma. Azab. Bapak coincident tadi problem baru di sini mana ni Eden Garden di sini. A problem no problem, agak bah a problem no solve pada ni bagai. Ini kaisa garden ni hoi dia ia bisa saktikan. Anggusin zaman itu. Problem baru cekak. Eden Garden, Eden type belum. A problem is solution di bagai. High starting journey borong tiga kaki. Dia kaisa garden no. Abu garden no. Mana abu bo? Zaman Eden type belum mahal. Tamu get sim money. Itu rumah di Syukur Ramzan. Ini mana garden mana bo? Garden. Hai beli sijang mana apa bo? Je garden ismi problem changi phaikya a problem no sokomo na ni pai sugi na pagai te kaisa garden ismi ya prisha zaktika jishu adinu no azare rs ro haleluya busi to problem bo zara cheka Garden. solution ni bagai hai poron simi sepika Se garden. very garden haleluya praise the Lord. Praise the Lord. Aku ni sentang salah tu lawo, je thayo problem, aro no kam to Solution. Tak hati. Haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kita bertambah, bos samurot ka obono, samung saya melawan yakan luka, bomon romu luka, obono romu luka, arah saya melawan teka romu luka. Apa yang bertemu lana? Samung barman tunggu, kasih dapat suksesnya. Kalau tunggu lo orang lo tunggu hangke, asal kakek jadi kalau mau tanggal Islam, azan itu bini, jadi samung sarang namun cai kalau tunggu tiba. Kau berbusi tu, tak ada lagi. Orang neng arah lo tunggu, arah lo kait tu lo bless kaya musuh zaku. Yes. Haleluya. Hallelujah. Ze Peter buku bayi lo boshika, tamu deh, anji shuna shika. A Peter lo kait tu, a buku bayi lo hamar di piuka, tamu kan? Pentecost ni salo, jadi kau a buku bayi lo kau bakal saka. Hallelujah. 3,000 poro, aji lo logi metang sak mo kau saka. Haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Một con trai phải ra cái đó có solution được lên reading cái gì cái từ nó ăn bless cái đó musuh haleluya ni dia her bebar lu khi orang bot try bot berma ni mokol bot jangan aja deli ni yang baru sobi jai mana as a problem abnon lu gabang nasi nai abnon tam nai abot try no dati ke care klai Ambil dengan ini, nak bela, neng awal nasi jauh itu pun zakawa ekran tu ke paling lebar. Neng di sini di bawah try je zakat tu Simon bani hai, ni problem tam kai tu Simon di mana? Haleluya. Hallelujah. Neng ang sam ni busak ba? Kristi. Sam ni busak. Yesus ni. The body of Christ. English baik. Kau perlu baca tamu, Yesus ni besar. Haleluya. Tak bertampil. Obokro tam kelai, yakno elan lohro. Ini yang dia raya ko tampil bazar. Muku zakro sobi dah raya ko langsung sobi ya. Agar tuh tampil itu experience kau dah aku ni. Bon kaham zakro sobi, wah rasa kalah. Tanggil. Obokro ঠিক তংগো আপনি বারে সই যে জায়গা ম্যাপ পুরাবো মুখম জায়গা সবই হবো
무슨 90 degree다 45 degree다 무슨 그리면 매번 잘못하고 땅에 어버컨 틱 동아버게 니네는 지슈 벨라이 타하 도츠나 함자 Amen. 뭐 자가 탐 불바를 정가 뭐 자가 프로블렘을 정가 니니 버크럭 제몬 니니 야크 사허리 수가마 하이 니니 프로블렘 뭐 자가워 아 프로블렘노 kaito solve kaya na musunza. Haleluya. Haleluya. Takhati kadang kaya. Angkaya. 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 Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So Eden garden of problem sengka same ama hai garden di sini no solution bahai no solution na ni bade ya bisa sa. Kalau saya kau baik kerja जे गार्डन of problem created का अब है गार्डन of problem solve kelain zakat. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kai tu kan. Baik kata. Meni kai rukma. Meni kai rukma. Zakma. Zakma. Baik lah. Baik lah. अब आइए तो सुनो को ताऊ बताइए सारा यार दिनों के कैसे बुखानी बताइए सारा आप बुखानी बताइए मैं बुखानी bu mungkin tamu good and evil. Power lagi simak kan kalau bisa. Kaham. Bukan ni berthai sama bagi nak muka problem sampai kan. Haleluya. Haleluya. So Yesus Kristus tahu kerja. Apa hai bukan orang proses kata buzaka ni problem no solve kaya. Yesus proses kata buzaka le across tali seranza. Haleluya. Bukan ni hoi the problem creator ka abu pango no problem solve ko kaya sih. Mesti ada. Haleluya. Haleluya. Serius kena kalau kemudian. Wasur borak warong yus kena hamle. So bukan ni berthai sawi borak problem os kau kya? Jisu bukan orang hai krosok kata buzak kaya problem os solve. Haleluya. Haleluya. Dia apa problem ada? Praise the Lord. Praise the Lord. Jengnuga zagawo problem tamu. Kai terbaru sambil kosong tu serangka. Ini. Mana already kai ter hai nusa. Soidan tamu ni siapa ya? Nora kai ter hai enai se. Abu ni bagus tak sadi no. Sadi hanya nora kai ter hai enai. Okong siapa bela? Yang lepas siapa hai? Kajar hai. Already kai ter bi kosong tu serang lirka. Kasih kai ter hai. Kuras berkan kosong. Soidan akalon kalau dipilih siapa ya? Tamu leh. Nor kai ter hai enai se. Amal kita sadi. Sadi kai ter hai enai. Nah akong kau guriza. Asa kau borong ni. Tani as excitement look zakar ke borok look a position look. Kai ter hai enai masuk position belabo. A position na malam cuma kita muka. Ampe. Kelai saya cai. Haleluya. Haleluya. Yang only di borok position itu setemu. Saya di sengsara look zakar lah. Leader. A position, a post di bagai, a loop di bagai, borok kebang mak, crime kelayo, ba karnai corruption, ama hero kebang mak gedalikan payo. Yang kelai saya kau baik ke individual korupsi borok, jodoh nasi leader. Yes or no? Yes. Nengang jodoh leader ya tiba. Neng korupsi responsible borok ya tiba. Yes or no? Yes. Ni dikasih responsibility tong le. Neng bang ini responsibility fulfill kelayo, anggo ani responsibility fulfill kelayo. Ngejodoh sejak dia sama kaham dia kelayo ke, azara pom bangun itu sudah sampai juga. Sampai boleh. Haleluya. Haleluya. So first baru ni azara kau disobedience mia, baru ikhlas sentang mistake nukzaka. Look. Apa baca muka? Mesti kiriman singsa zakat kami syarat. Sen Yesus orang upru senubu, ajuda sekirir. Bukti di setengah rakyat ini le di bawah. Paman maya,
30 টাকা রাম পাইছে জিশুনো ফালে পাইছে ni life of the check like that gebang ma zorawo mungsa suk no delai ki nung mokol kai mani bai loop un mani bai tam le loop no bai pokor bai busi tung la ble loop ma ko busi Cuma mucu mani pan ani le am mungsa suk jiko sa area ka sa mucu mani bai ni life destroying kan ma Jodoh sekiranya besar rangga 30 silver coin, tapi boleh diristakan pun karena no diristakan ada. Diristakan buasin yang mana? Hai pano, diristakan boleh torsak kamu. Ada ni, Allah dibagi bahwa hati batika. Jadi life for apa hari? Mungsa sedih pasingo pura ni alu mana tu paye neng lama tak koroi di kirma sisa cara dan harus tadi dia tayo problem ada solution kait tu sem ela bakpor ke apa hakir nunggu solution 40 दिन 40 रात वाती फाइका सब बिजोराओ सेम 40 दिन 40 रात जिसु साया वे कमका हाय मतलब 40 दिन 40 रात वाती फाइको सुनसले बर थिबैका 40 दिन 40 रात जिसु साया का तमली बाई छयटा पैसेंजर का संके बकप्लाई तो पैसा हालेलुया नंबर सेम सेम यार लगा dia 40 by destroy ka 40 by hai same book like that hallelujah praise the lord sadikai to ka bin khairuma hamzah pai ela makhluk lah ya Genesis chapter 22 Genesis chapter 22 Yapham, okay, 22. Mana makna? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tamu ni sijaga zagawo. পরে যা 1/2 খরচা খরচ কত কে Aburi sal isa uloke kaider Abraham no am jogui naikha bobono Abraham neidingkha haike Abraham khorang yasagoi ang orosi hnei sakha kaider hai hnei sakha nusla no nagi ini hamza kuma khorosa susuk nusla ajekno tui ha muriawo thangai ang kunukma a hatayo tlangai tanai shogui ma barunyai Itu kenapa ya? Seperti Mount Moriah. Hathai pun cerita. Hathai Moriah. Jangan itu utama. Hathai Kusu. Moriah Hathai. Ini nggak boleh pronunciation apa aja. Moriah. Kali itu Abraham lo kaitan sampai ke Abraham. Nung Hamzah kuman mini sadra no bandi khosani. They thang dia lo Mount Moriah ahataya thangai wila ratha di awon bar shop di awon bar nuslani shop jak bai ka ano barok di bahai to rabo lele tahu sempor yo bahano simple faida ni khorasa susuk sa nengta dija kata mau telang di ratha di shop di park di bahai ma tongja ko nusala Abraham ni bekhasi rok sang masuk khara
Saor punuglia bili pedro nut khajaliya. Oh besar apa hai no? Kajakan mana ni besar ya? Besar nasiman 100 bosor kungsak. Ah? 100 bosor kore mana ni besar. Am kelai sake kajakan man kap seraya apa ya? Nasing bura berisir zora mana ni besar. Tahu Abraham kali problem tahu ahatan Arab tanah nak Arab kan kita besar lama marah tersilai sin topik tahu zat hayo problem apa solution neng problem face kaya di bawah ready tongke solution mana Yes. Amen. Hallelujah Hallelujah. neng problem nanti khar kangga ke nono retreat nai a problem nono ustad turu nai nono bupai suprat nai okay nono destroy khai kim nai but nili thali tomuno a courage tomu yes in the mighty name of Jesus anga problem no face khai nili a faith point tomuno to kangge a solution tomu Hallelujah Hallelujah. praise the Lord Praise the Lord. Abraham tahu sah Pelang di Nuselano Rata di Shop di Baru di Apa yang kerasa kau kia? Hah? Papa mas terang deh Bolang kan shop saya di mana kau kia apa? Apik ni kia apa? Siapa Abraham dikali tamtong Faith Kau itu means tahu problem no face lainnya ni Bini kaniwa a faith jo. Hallelujah. Hallelujah. Bol suka. Namani mani kini suka. Gadawa beraka. Ha? Logi seleng roklo telangai. Mani bini muni roklo telangai. Laberka. Hallelujah. Besar semua. Bahu semua orang itu. Bo maun mori aku. Tambah gay, aros surayno baru gay, rathari baru gay kurang nani. Itu cerai bapak dari kan, itu rathana itu merah senang mau ciri lagi mau merah sekali pula. Mungkin like lah baru pula. Siapa bini fake bawa hai, surayo merah eras sekali luar. Haleluya. Ah kata yang kurang merah mana deh? Ah kata yang kusuma. Hai kan bini buku kita mengkaka Subrayong erat Subrayong hai ini sejak berapa? Berkuali lah ya Haleluya Okay Berdi verse 5 Afruke Abraham Bobai baksa lama asyiklah korok ninyo hai buni saka Oro korai cika bai Apa tu sedang berdi? Shalkani shaloke Abraham tangdi lama ahatayo Nashik koroi haksal kinuhurka Afruke Abraham Bobai baksa lama asyiklah korok ninyo hai buni saka Oro korai cika bai baksa tongrukdi Anti ani besar shimi aro tangui Kurungoy nyorok dikani di Filip kayana Abraham shogui barok nabagui lama abol no nawui Besla Isaac no tui dekha Tebo sakke bini yago horbai dasano tui kya Verse 8 puri sini Verse 8 Abraham hai ni saka Sazla kaitar bai thangno shogui barok nabagui Jugalui dunai Okay box kau buat Haleluya Subrayong bai thangno Sogai baru na bagi jenang mari amno Zugali ruan Arrange krai ruan Haleluya Sadikai itu kan Praise the Lord Je thayo problem aran tam to Sabrong ni bagi by faith problem no face khaine rok ni bagi Haleluya Hallelujah. Abraham dah kisah kata lo thangdi maut mori abo kalau thangka sabar betul lagi bini seleng roh
Kaya je jaga thani bar ni nago, ba je jaga bar ni destination, a jaga wo muni rok ma thaliya. Hai nam le, kalau ni thang kali sauna, muni rok no, kada no, kalau ni thang. Sabo thangka, Abraham, sebi spasi. Haleluya. Ni yang destination baru, juga hawa. Abraham bayi di sahaja destination baru. Aro sabila ni bagai, hanya bah aro thai ni bagai sahaja songza. Abraham, logi orang itu terang ka sabro, kadaro. Hai kono aro thalan bagi juko ya boro kelangi thangza nang am chukna ha ni bagi a chukna ha sab ni bagi ke kai kali ko sab ni bagi nang bo sari category o ke no chukna ha ni bagi seleng category sunsok category o ke nang aba ha ke ni saksan declare pai to ke a thai ni bagi tang male bupa by busa o korok ni halo obo simido a thai bagi jebon Abraham by Isaac ni bagi Mount Moriah mani hai azorabo ni ani life ko bahai do kai tor arrange kai mane a chukna ha abu bini busharo ni bagi nang abu sani category o ke ba a chukna ha ni bagi haleluya Haleluya. Lama dia kemana borong tunggu. Abraham ni logis sekali log tunggu. Kalau matanya, ada ni. Jadi ciri topik tamu dia tahu problem. Solution. Abraham tadi tahu tu, fail pointu, apa pointu baca boya puisi. Besar suka borong mana ratna bagai, semua tu suatu biar pula. Kait tu parents kali buat. Sama tu saga buku pa ya sekarang orang lain bo soka horse drive lain yang besar lo yang kakak holong kayong mokol ka sapur boti saka besar busi kenal zoro mau merah ya anu zoro tak payu bumasnya siang ya tu mana bonus yang punya kai pe yang keba Kaya besar tam kau berzak bo, kait or arrange lagi bo. Tantrawo hakat sakur shkob itu doi, orang sekarang payu. Aja orang tam sekarang payu, bolehlah. Verse 12. Kait or hai ni saka, nung cerai ni saka wo yakta tisadi. Bono musa tak lagi. Kami tungke, ang soi marka neng kai jono kidiono. Ang muka neng nisla koroksa susunobo. 11 simple pela. Kamu ke subrayuni suari cukna hani ringgai bono hai ni saka. Abraham hai ke bo saka ni ang orasi. Kai jor hai ni saka. Kai jor hai ni saka. Nung cerai ni saka wo yak tati shadi, bono musa tak lagi. Kami tungke, ang soi marka nung kai dono kiriwono, ang lukha nung nisla koroksa susunobo, ano donani yak besalia. Abraham bokrok ti shawoi na shigoi naika. Hai kebi uklugo budu blok bai ke bokrongo kubulza merah masha lukha. Wow. Botam kau sebut buku teri kait or arrange kait mana? Sama tu saya pakai tiada bertambah. Sentam serlai jisun kesama hamka. Ada mana? Blok sama aruzan. Sama tu sangat bawa jisun kesama hamka. Apa yang tu su payu. Ada mana? Abraham saya pakai kait or arrange kait mana? Besar kakak. Pakar orang yang air rakan azar sobinya. Apa pada ada senjaku? Bin baik bukan de begitu lah. Tahu kah?
Ruyok sinai rakam sinai jorong korak pa Abraham. Engka yakta ridin serai dok. Ini koi turang serai. Nengani bagi nusra na koi turang bagi ready. Kan saiman ka. Yang Abraham tahan tu pokol kai deh boleh. Merah kahama. Pas pokol orang pokol zakte. Ready? Kai tu ready. Ya kau probo jaman. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Kai tu kaham. Kai tu kaham. Jangan kaya problem. Jangan problem. Ano solution. Ano solution. Siapa? Apa problem zorang utang nangai? Ini ya nasibma kaito, hatumma kaito, nasibma kaito nangai. Haleluya. Haleluya. Abraham ayat sakul tu je nasibnya kamu kaito bukan ayat setelah itu. Siapa problem tam solve tu saya pusat question ke bawah buku ko, biko berah. Rakal tu rakal aja, bawah rakal aja. Bi khare tam करे कुनो आप फुलो के घर मोतन कुनो आंसर करे बाय के तम साइ दो बाय तो ये खरे वाई दो ए बहुत सालमन खासी न साइमन दिन दो बोलो को नंगा नो नि बोरो को सर साथी का जिन तो सब हम सासे आज तो कोंती ती उसाहाय कोय कोय को yang lu kubus kan lu tam sai tau kamka jisun kesa bayang sawo bai pai jak sele pai pai jak aku bui ko shuk khade blo dolo bi kodin kai ja hamru mani irritating question pai nai cross to ko mo pai nai ani kai ko mo ani ba bu la au ta ko mai sa ba ba ko sa man gre ko ni kai to nza ka de ne la so rabo ni ko ko na ko ko ani ba bu la pri wasin dalil ko kubus ko biar lo batin kalau tu top dong tu ikut dulu. Aku lu sasaran ber, biko nengah apa kalau kembali orang kebang apa ini, kok kebang apa ini, logo kebang apa kok siapa ini. Aku bodoh dengan asen kok tomin mana tadi. Hari kaya tu ada sebenarnya. Hari kaya tu kamu, hari apa pun lah. Aku bodoh dengan constantly, continuously dengan sampai mak tomin dengan mana. Abraham apa tu saya dong pakai tu ada sekali. Besar semua barang, biko babu tam le rakanai. Abraham apa saya tu pakai tu ada sekali. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi kaya tu. Kai tu kaham. Miri kaya rumah, hamzah mah, baik lah ya. Baik. Mana itu kami susah. Yes. Puji Tuhan lah. Tadi dia tanya problem, Saya problem. ada solution. Ano solution. Jadi cuma borok problem ni kiri jauh. Nanti tinin sini up problem tu sekarang thani. Ini fun dulu ni. Haleluya. Tapi harus solution tong ni. Okay. Problem pakai diri kau ni. Haleluya. Haleluya. Puji kerana sama je. Jadi ya aku ini tunggu. Praise the Lord. Jadi kaya tu kan. Jadi kaya rumah. Hamzah mah. Baik lah ya. Kami kiri jalan. Oh kiri rumah luar kasih orang kiri sini. Pokok selalu tahu kan. Ada warna mana baru itu. Ada warna satu. Oke. Ayo warna sama. Hamzah luar. Serajiwa. Orang tahu saya kiri jalan. Gari begini, oke, selalu berbontongu. Habis polis tu kizah, tahu kizah saya. Baik begini, license begini lo, oke, selalu berbontongu. Habis tahu kizah polis tu kakek. Jangan begini, para buat saya rasa itu. Habis apa para orang kizah. Apa lagi lima salah? Waktu ni dah. Nuzek kiri rumah ni, aku ni noplo. Ada bukan koran ni kiri sana aku ni bukan lo. Hai pun kiri rumah salah je ba? Apa lagi lima? Sadar kiri ya. Kiri ya. Enggak lah orang salah. Kiri ya.
Hallelujah. Praise the Lord. Elam bab khuluk lah ya. Sorry, Mount Sinai. Exodus 32:28. Sorry, Mount Sinai. Sorry, Mount Zion. Mount Zion. This is salah Mount Sinai. Mount Sinai. Sinai pun ini mana Sinai pun ini mana. Lagi Mount Zion. Duita hatai. Kaisa hatai di bawah utama Mount Sinai. Saya kaisa hatai di bawah utama Zion. Mount Zion. Ada kasih beri. Oh hatai di bawah utama. Oh hatai di bawah utama. Mount Zion. Oh hatai itu baru tiga. Oh hatai itu baru tiga. Same hat, mana hatai itu? Kaini itu hatai. Kaisa hatai itu tahu kah? Baru kah tidak nak? Dia kaisa hatai itu bah baru hatai. Pori hasil sama dia apa? Out terima ni kok. Lebi ni besarok musi dah di mahayno kerja. Dia asharok borok korok hamsai. Katutui borok no berkari paita. Haleluya. 3,000 borok betul kati no. Tali ma betul kati. Adam ni simi Moses no anya pada isma sekarang zora. Api syu kai terpun hal ya ya. Okay. Zara bi kok khanai rabo direction dulu. Apply kitu যেমন example Noah, example Abraham. Okay. Bang khani Bible to tongba. Bang khani ain to tongba. Aje Moses zora ya zaman kerong. Krible Bible to tong. Kerong to tong. Hai pono Abraham poituo excellent. Hai pernah Niran khani tahu tong. Niran khani tahu tong Bible sukul ni salah betul. Niran khani tahu tong awak kai tu sukul ni location borok takut buku tong. Abraham ni jorot tu tong ba. Bin kulo kaisa apa hai resource grip le musasib no hoye bo garage manai ja direct sabai bin connection. Bos sabai khara or khana kai tu samano bondor deno. Siapa? First time kai tu musasib borok khani ma ya khana. Tamu ke kerong. Tanglo borok saselo mana punya sini tu saya ni borok ya appreciate ni pakai. Hai pun kai tu ramon nori rohoro. Mana asaya no mokong kai ada. Saya kaham pasing lana sini tu pakai. Oh jorang kita mun khabar ro saya no se sasang le jong lagi. Okay. Tadi khulumi jong lagi. Amno borok sasang jong lagi. Oh, masa sini bahu abang lagi tu podre porkit khulum aja saya lagi. Amno borok sasang jong lagi. Kamu tu saya kai tu mokolo. Hai borok sasang jong lagi ba. Apa saya ni khulumna bagi kai tu seimar apa buku bersih dia. Buku bersihnya apa yang bertemu dalam situation, pop solia, dokumen solio, oke? Lalu kalau saya borok, lalu di perasaan di bawah yang lah, bintang kamu tirpon es di sana beri kongsi saya, ini gue saya berkaki sila pakra, walau berkaki dengan gue sini beri kalian lah, mak azan kamu sama coba bintang yang apa je kamu di dokumen, asas example sama satu, kalau borok kau bersih kenali azan awak. Kai tu tambah reka, kerang maya, kerang maya ka, saya sabo, sarai sabo usijaka. Nggak saya rutu ini mana dibawa kalau usuk kau zaka, 3,000 orang. Anya parman yang kalau saya kalau usuk ini naik tu nama kalau usuk, azorang ka, 3,000. Mau berkata, dari Mount Sinai. Mount Sinai. Kalau usuk kalau tiga. 3,000 orang mati kan? Bila baru kerang ni semua kok salah itu. Kerang yang pertama dia kalau besok tiga di sini jadi ada pada keribu. Result kamu tu saya namanya kelas enam. Minggu hamil sakapu. Makapu kalau tu belanda, saya baik kamu kata tiga tu tangkap saya namanya kelas.
Itu mesti tidak bang berada di bawah. Oh, kacau-kacau ini kalau di pegang, bunga besar buka, itu misalnya ini kau terus itu, dia jangan ke bas-bas lagi ya. Apa yang dia suruh kena kerana mak kabo kena togo, sapai kabo kena togo, sak kabo kena togo, result tamu kah? Aku sudah coba, ain sapai kah, result tamu kah, borong mati kah? Oh, jadi tidak ada sama saya, dah pakai terus sudah ada. Oh, tidak ada sama saya saya coba soal murid kaki batang leo. Borong biasa itu pakai ho, kebang malas. Kalau saya kasih dari dia. Ya, aku sudah bayar. Dia mau surprise kau angkat bang murid sudah kesamun ya. Dia mau surprise kau angkat mau 40 bosor himi sudah saya sandal. Bosor pakai ya. 40 bosor himi sudah saya kanslibel puluh ya sandal bosor ya. Bahagia anya paman dino ke logi 3000 baru tidak lain lah. Busi itu. Mana ain capai mana baik, aldoro boromi, taham dia. Tang saya ni punga bagai ain marah saya ni manzar khabar mati dia. So kelai saya kau baik kita mau kerong tomo jaga danger abo. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Orang tomo building pun kerong khasat. 세션 저리 동부로 기스나 만도리야. 오케이. 로리 그런 바사서 말을 해. 남기 동네 세방을. 사 바사서 가는 거야. 그것들이 배들 열어. 너희 또 저거 하나. 나고 말고 무슨 말이야. 결혼식 사고 해야 돼 봐. 사람을 사진을 봐. 넌 구독해. rusak naik. Apa yang kita rumah keren lu serang na? Aku tulis kasus itu apa yang rumah? Aku serang apa yang mana? Kesun mau kesun serang. Lagi serang kau tujuan tahu. Wah sering kayak ke orang polong di dasar tu. Apa yang keru? Ayah musuh suku nunggu ya, apa bro? Ayah bukti roh itu kelihatan musuh tiap suruh. Lalu saya kata roh, ini pun lekas. Heke kolom tahu heke setra bos. Apa babu kali tamu pan lihat kan? Kamu tuh masa heke pun mote. Ayah roh bangsa, dan jinak kan aku roh ini sering heke same punishment. Pas pemasukan mak Q. Sekolah tanam selesai, tujuh tanam selesai kan. Nervous test dipakai. Tapi saya apa hari itu jadi akibat. Akibat itu selesai apa? Itu story tu. Paling di point tu, lo ke kabur. Superstation tamu paling mungkin wadi paipu. Wadi paipu itu sekarang aja. Belum kita main kerja waktu itu rokok saja. Maksud biasa kan rawu saya. Mangun terus kan ada puasa. Nah, kami pegang siapa tiap hari saya belum sampai tak sini. Bos hati saya mana kok. Tani bagi lain bah. Kerong kamu tahu masa kau, mana written stage ke apa? Practical kerong kamu seringnya thangke, poriya thangke, punishment usahaku. Bukan kenapa? So, awal bagai kerong ini very dangerous. Danger di bagai no, mokol baik kamu Israel luka, inhazar borok tiba. Haleluya. Haleluya. So, kait itu hatai di borok sulut kalian musuhnya. Bagai no. Mount Zion kita muka, same incident ada logo, kayak itu ya apa tidak sangat kayak. Ada lagi kerang ya apa dia, ada lagi pola ya apa lo. Haleluya. So pola ya apa lo di dalam muka, boleh Acts Samung chapter 2 verse 21. Ayat seberani
mungkui dengan borok bose mengzaknai. O Israel o ko menurut kenapa ini? Omo nade di bisuni kokse. Kampung itu benar. 241. Bos hamani kokno baksa poje kayai. Baptisma umbaika. Hai as kalau borok kamsai. Enggak borok ni bisini bos itu zakka. Okay. Apa English saya tahu? English Bible subject tahu? Per day 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Bukan apa? Jauh selain dah English so kakek. आज itu borok lo, falano ya sakha 3,000 borok lo, mentanzak ngon tungkha, hop sampai kan. Haleluya. Kerong ya paman itu kalau musuh bertanzak ha? Jadi lo Kristoni pola, Jisuni pola. Lukai zakah, ya par zakah. Apa ni asal ni rakut tamu kah? Lukai zakah. Tamu ya par zakah kerong. Oh mau jangan tamu ya par zakah. Holy Spirit pola kata. Apa ni asal ni rakut tamu kah? Hallelujah. Praise the Lord. Tadi kait terkah. Kait terkah. Hallelujah. Tamu tu kan semua. Tamu nak norok. Kerong na cubanai phala no. Tamro na kerong no na cubanai phala no. Ya borok kaput kerong hamsani kan. Cini kerong, cini raida pun salah juga. Orang aja itu, Indonesia bangsa raja tu. Apa sebenarnya use kayak apa? Haleluya. Praise the Lord. Pada yang kerong no hamsani ya. Kerong na hamzah. Haleluya. Abu di bagi lo, tadi sudah orang pun lihat orang lain. Jetayo problem, aram tamu, hatayo kaisa problem tamu kah, kerong ya kamu bermat tiga. Abu solve kaisa bagi te kaisa hatayo, pola ya kah, mentanzak lo, tu problem solution. Problem kaisa hatayo ka kaito te kaisa hatayo solution ini. Tahu choice duitan tunggu boh hatayo dengan kasana. Amount sinayo, amount zanayo. Always duita option kaito rilu. Tam sama ada no. Apa sakit? Ini. Te bagi memang no, saya mana. Duita option ada. आप फंक्शन इसीलिए तासादी तेता फंक्शन हम सुनसादी दुईटा ऑप्शन में खली हो कैसा के फंक्शन ने बताया जैसा है तो मरी ये कैसा के व्यवहार बताया तो सही बात अगर व्यवहार बताया रिसेक्ट खलाई वो बताया सही क्या आप ट्रेंड है जब बताया तो सही हालेलुया तंदीन खली वहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा तो मनुष्य बहुत बताया सना मनुष्य हालेलुया But it is interesting Bible verse quotes verses ro. Second King. Why ni habu wakra tu sih? Ha? Oh first habu wakra, second habu wakra. Apa kita? Second habu wakra pun di chapter 4 tadi. Verse 1 to 40. Dia di dong ni bising ran dizu koroksa Elisha ni thani thanjoi hai ni saka. Yes. Nini sheleng ani besai kiri thaka. Nang shawi mano bokai to no ki nai boro. Nai di tabu ke ala kai nai sa ang sala korok nei rok no. Sheleng san ka bagui na phaya phayo. Elisha kono hai ni saka. Ang nini bagui tamo khlai man. Betul. Tadi Elisha. Tadi Elisha. Wah ya tadi Elisha. Pokoknya sebelum tadi Elisha. Nah pokoknya tadi. Tadi kamu teripaya. Teripaya. Haleluya. Serang kamu serang kita. Haleluya. Untuk dia semuanya kita tidak. So, tahu apa orang umum? Biar ini umum.
사오의 꼭 사이정 거럭사 란디즈의 꼭 사이 사디 란디즈 사디 엘리사 사디 란디즈 란디즈는 그 사과는 무슨 problem tamu ko zagawo randiz ninu kungo bersaitikya tadi bersaitikya sini topik tamu dirni je thayo problem aro solution aro beri problem tamu bersai beri problem tamu bersai nuna rak mari agi lai tulang mari lakai suna di thayo kontak kya kalau begitu যেহেতু লোন রিমে এলি টকা আজ লোন লাই সাতা মো ডিমান্ড খাই টকা নসলা খরচ যে রহনি রাংর লাগলা আঙ্গর নো মুলি খাইতাও হইলা প্রবলেম হে সাগরে প্রবলেম হে Problem है problem है ফেবা যে যার প্রবলেম আরন তাম তো সলিউশন তো তো ফেবা পুরি প্রবলেম তাম এক নাম্বার প্রবলেম বসাই ফিকিয়া দুই নাম্বার প্রবলেম লাকাই তোলালা লোটা আপনার বন্ধন রক্ত তংসিত বন্ধন তাও অন্তা ঘন্টায় বন্ধন মানে অন্তর উজীবন ও জীবন কাম জীবন রক্ত তংসিয়া বড় বড় লোন লাগা সেমিয়া বড় গান আদরাও ও বড় প্রবলেম তামো বসাই ফেকা সেকেন্ড প্রবলেম তামো লাকাই গবাংমা third problem tamo lakai renai busarang no mudi kraja balik terangga naik nongka. Haleluya. Praise the Lord. Azara wono kai tu di diari bumun tampini Elisa box halai tong lai ko. Mane asset. Sob baca a problem no share kai le. Haleluya. Praise the Lord. Zara problem through nangnya borodu nang abo share tak lagi. Kok udah pusita? Tong le, ayo pakai hilik suka sana musuh mana? Borong malah kita borong apa? Arwah lagi. Ama borong malah kena itu. Bini problem sudah salah dunia guris tahu. Arab cah suka siapa kan Arab sawo, Arab sawo. Kalau kita sewa ini konsuli borong saya mana pai. Subhanai borong itu tuh subhai kenangan itu. Jalan mon ini neng komori Nangya borong no, ada problem aksir share lagi. Bukan kerana fik kerana boxer borong. Langgar problem itu sah saya se. Oh tu kan lagi ngomong problem kayak borong lupa musuh. Apa lagi? Sekolah kamu sekolah apa? Muslim asli bisbang tak borong musuh jalaya wah. Itu bayar tadi sama. Okay. Malah juga usaha sawo. Apa lebih kita sih bisa lah, so kasih pagi bu. Terus geri kamu dalam sebuah yang sebenarnya. Siapa lagi tenang aja. Apa kasih lo aslinya nakal lo. Bisa Yesus kayu tak. Langsung pagi tenang tak. Pai mana lo? Kok interest kesenangan salah lo? Boleh nih kan? Kasih tuh jadi salah tanggalan seorang makan nasi pasti asli salah ya apa lo? So ini problemnya saya perlu kenal borong lo. Menangnya borong lo nunggu saya perlu sawo. Borong lo tam kali sema pura lara pernah lagi nih. Apa ini secret? Kebangun tolong life nih kasih secret. Zoto borong share tak lagi. Soy problem solve kelairi mana aja, nangma di borong sini share lagi. So boleh, nangma di borong share lagi. Tang balik Elisa, kan eren borong ya. Borong sa, kayak itu di diari, tadi diari. Elisa. Next porilah. Elisha bono hai nisaka. Elisa, randizut no hai Elisa ta. Bagaimana porilah bo? Verse 2. Nih. Andi kita muklaiman. Oke, tahu dia tuh problem saya kaba. Tahu Elisa tam suka beri no, nggak tahu kali sekali tahu. Next. Nini nogo tamu rokdom anos kati. Hey, next. Afro ruke boha. Afro ke bohai nisaka. Hey. Bola buskawo.
Ulipni thok Olive. Olipni thok kisisano karoi ani deng musabo kare. Oke, betul nih. Ya nggak sih, Boy? Elisha berinya singka. Antam kelaiman ini bagi. Oke, arang di sitam saka. Ani nogo. Bola bosat dewo. Olive oil pakisi. San dongshu. Apa detik bukan kering. Praise the Lord. Nunggu 저러저러 사야 돼 봐. 수수 동시고. 저 사람 해요. 네 그렇게. 20 rupees. 아무 범은 꼭 하나 쏘고 그런 거 아니고. 마서 똥거나 이거 dostarkan 동시 제 거기를 똥빈. 아무 할 것도 아까 그리고 또 못하나. 야 소위 제일 이 사례로 또 못하 뭐. 쓰고 동시고 돼 그렇게. So 자가 뭐 프로퍼 카 코로의 캔리를 막 하던 시고 버리란 디즈피 나시네 그라 뭐 배워 땀똥 네 나이네마 빈노고 마이고 그리카 모이고 그리카 까무똥게 올리브 오일 이시사 할렐루야 tadi sini pilih topik kamu dia tayo problem ada solution 사버리고 그 프로블렘 알아 리즈닝 사버리 프로블렘 알아 리즈닝 프로블렘 솔루션도 아자가 동가 봐 so 엘리샤 디아리 못담 사가 버리겠다 하게 엘리샤 하이디 사가 네. 하나로 탕의 넉사 넉아리로미 다니 탕의 데이는 만마저라들 골라 북사 만마케 tumdi 기시사케 따누부디 하케 넉바이 니니 버샤로 넉 비싱고 하프로 저가 콜로보이 베바 골라워 더루이디 아보 쿵케노 바바이사 노리노디 하케 아브리마 비니 사슬라로 바이케 너거 탕의 너가 콜로보이 올리브 그난 골라 버샤노 나카 네 버샤로 골라로 두고케 아로 퍼블 클라이카 베바 betul kamu kah dia tuh bilang waktu ikut segera kya nanti orang tuh bisa potong mini orang di shop yang ke kayak itu berbeda orang di dalam rumah ya tadi ani orang di kayak itu kan di shop yang ke kayak itu ni orang di bawah ada di payah Hallelujah. Praise the Lord. Kai itu tak hai kita ready le, lưng vào hai cái payah itu bawa ke bawah lesla, bawa ke bawah di mana ba? Kalau Australia, ke bawah practice kali nasi. Hallelujah. Tapi akhirnya ke bawah lagi, bawa ke payah gitu, payah kan? Payah. Hai ke ke bawah komplain itu lada, tak bawa itu no. Hallelujah. Nonduka, ang wahai, bo wahai. Hingga serap sangat kebami mana bila, ang siapa hai ni toka, bukan tong hai, apa hai. Lo dulu bawa hai kan? Baru practice kaya ni, nopo. Orang sana yang kaya dia itu kebang lah, kebang itu mana pak? Hallelujah. Nini aro ni kisisa amlo kai dolphin aro ni kebang terima. Amen. Haleluya. Nanti dia tahu problem. Ada solution. Tamu tong olive oil kisisa. Elisha dia ditam saka mali ni pesu tong sam logo. De karai tam tong. Lain dia bawa krias. Hai. Lokal ni takut bukum jalan ni, golong dah hari, dek dah hari, karai dah hari, tamu mari tong, gamla, samla, mamla, nah apa ni? Nah hari, dua sodi, olive oil bisa kan adi, golong sildi, silkan ke lo, abu bukulu ni kena. Okey, ya harus korban aja. Wong nong di mana kan olive oil silka, umah. Bola koplong itu olive oil. Kare itu silir kare koplong olive oil. Hah? Mama kilo, jauh tu mani sil baca. Hey,
Oke. Bini takut bukan garam mari nah ni buat olive oil kisah kasih baik ya. Bang olive oil kuku ni apa? Haleluya. Haleluya. Next time kapur di verse 6 tu. Beba kola bukja kumbai ke, bopasala no hai ni saka. Hmm. Dei bu kola tu bu wi phadi. Hmm. Pasala koroksa hai ni saka. Dei kola kere ka. Hey. Hake thok yor ma thaka. Luka dia betul. Meluka. Gola kerikah mani kerikah ni se. Olive oil je yorik tomani. Hap kata kita. Budi tomate. Bong raga lagi di sini nah hari awal. Tapi saya keparau kan baru nah hari ni ada. Tahu tak? Hakor kului. Hakor hai sini ni ada baru. Engkau ni syirkah kan saya pemung ke pak? Pihak bertam sah. Gola kerikah mah. Lagi dah olive oil bo. Hap. Pihak ber. Kaya sanzora baca borok. Dia mari tong sakle. Tam kerana ni maka. Syukur ni dah. Jadi jadi ada problem. Ada solution. Solution mana bangka? Look ada problem. Look ni olive oil by no. Kayak solve. Wow, haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Pasu susu dong siwo. Kelayu. Pasu susu. Abang di pocket sini dah tertonai. Abang ni erna bagai bor abang nengyap kan nak musai jaman. समझदार को इशारा ही काफी Haleluya. Haleluya. Jadi kamu baru kali baru bless nanti senjata, oke? 10 টাকা tongkurung kake sahos ke tongkur apa? Jadi 10 লাখ সব পাইও sahos dari tempat ya. Bank balance terus baritan. Ayat musuh jadi tu, bari tu, siapa? आज खाई तो bless खाई तो मनी अब तेरे bless होते तेरे save होते तेरे secure होते अब नी बाकी जिन बाहर न खाई तो खानी वो ओके तम परेदा अब गुस्स करने पाया अब बरेदी कुल बरे बुक सानो से खाई तो सुपुंगे दी मान होंगे नी ने आर तो मानो खाई तो टेप कुबलो करी मान लगी बा Haleluya. खाई तो रुई दम्पान मान जाने test खाई ले Oza kawo obrei, daun ini toke, bakok gelang sawi toke, dan aborong nani apa yang aku berdenglet sih like kake, olive oil tersebut. Kamu ni cakap next tu boleh lah. 7. Berima Elisha ni hani haye, hai syahaya. Hake Elisha hai nari safika, handi olive thok no. Halbai ni lakai rok subaiti. Di dung bai ni besar abara tong rukmani bai hangui tong di mana na. Olive oil kali raman ka, itu thai subai ka, ada thai gawang torok ka, tahu saka, awal baca torok, je, thangga nangmani, paida nangmani awal no, paya pun thangi tonasi. Samung sempisi. Praise the Lord. Praise the Lord. Keritan tu dia. 어렵게 쉬도 없는 다리고. 할렐루야. Haleluya. 거럭서 보러 가이드는 또 offering 가이드 레벨 빅 버거 혹사 버는 데. 아까 아셨다. 선도 하다가 offering collect 할래야. 오케이. 너도 just box 거기로 party कैसा willing लिखा हुआ हमारे जाना मुसुम बिनी ऑनर जाए को शीतो बिलातन आप वाले सभी willing free will 거기로 그러면 자가 संतम लो offering of high price. So apa baru ni kondisi tamu ka? Gerik paksa pun dia apa? Betam kaya kaya tu anda paksa pun segera apa nak tak kaya. Betam kaya bini sat no living sacrifice kira. Ang ada sat no all tahu. Living sacrifice. Mana no? Ang nini mungkus sebagai ani life. Apa tu bersabit. So bini apa dia? Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. So nung tamu nong ya pakai tu dia apa sih? Haleluya. Haleluya. So hello, mobile lo nung udah. Bisa tak? Kita ada masa soal bisa tak? Kita ada masa ngorok. Kalau kamu video lo ngorok. Tak boleh ngobrol macam ni. Pani ni saya bisa ramai apa ni? Dia pakai tu dia pani ya. Len busuk invest kali. Kai tu awal ni saya double and double return ke orang.
Hallelujah. Hallelujah. Naro lu di Samaria. Naro tahu bahagia boleh accept kelai. Bahagia naro ni life naro apply. Naro kali apa? Coba sendiri orang luka dia tahu problem. Hallelujah. Praise the Lord. Ketika itu apa? Bini kaya apa? Amsak apa? Baik flya. Mana kamu sesuatu? Boleh buzika. Buzika lah. First Peter chapter 5 verse 7. Kamu sejak tunggu lah. First Peter chapter 5 verse 7. 너로 배바 와나마로나 미리 타니 약간의 되지. 땀이 흔바 bon으로 가지고. Wow. Kalau palsu boleh lebih lagi. Boleh. 너로 배바 와나마로나. Noro lah anu ni kami beda. Kalau Anita. Boleh. 아니 배바 와나마로나. Ani dewa. 미리 타니 약간의 되지. Bini tadi ya Ya dari dulu. Kalau 땀이 흔바. kami juga. 뭐 안으로 가지고. Tahu maka dah, baik maka. Kalau tu isya. Semua boleh. 아니 배바 와나마로나. Ani dewa kalau 미리 타니 약간의 되고. Bini tadi ya 땀이 흔바. kami lupa. 뭐 안으로 가지고. Terus kenapa? Wah, tahu ini lain perjalanan tongdi. Di kai jam tadi apa hari? Haleluya. Wah, nama santi dari borno. Tiap turun aja dah utang logi turun ber. Di kai jam tadi apa hari? Haleluya. Tiap kelima tiba yang kita sengaja ada pos tu tiba. Apa ini apa nak le? Babu ini apa nak le? Aku siwi tu ke ba? Nanti wah lalu pos anjani tu mana? Aku nak kai jam tadi apa hari? Satu diri simi, wah nama rokno, baru berusia, tu betul ya, angkai dan kerja apa itu, angkai dan anak hamzah, alam maya saw, jadi English kita sabah, he cares for you, kau ini bodoh dalam maya saw, amen, mana bang kamu sesuatu, John chapter 14 verse 27, boleh ditulis. 아무렇노 카크상 누구이 그랑라이 앙카크상 마하이 앙카크상 마하이 아무렇노 카크상 누라이 어승살 카크상 르마하이게 아무렇노 르가라 Betul. Tapi saya, angno 카크상 르마하이 mana Yesus Kristus sengsara jadi diri kau bertambah, mereka hamasaka, ini tongkrongan. Mungkin di punggung mereka hamasaka tongkrongan tiga. Sari kau mau jadi apa? Ada kesan ya kan? Mana apa serap saja enjoyment, serap saja tongkrong apa ya kayak itu. Mana sengsara jadi mana tapi kita tongkrong, orang kabu yuka, apa ya? Kayak itu ya, mana aku sudah aku, apa sengsara bersyukur kiri. Apa hanya lo, Yesus Kristus ya periklan. Amen. Hallelujah. Colossians chapter 5 verse 15. Colossians ini pondok tam sejauh. 크리스토 카크상 음원이 아버 너름이 버카 비신거 거tor 응의 동톤 Betul. Tapi saya let the peace of Christ roll in your heart. Hak sama rumahnya apa sendiri berkawa ras itu. Sengsara mungkin sesuai disturb tentang di. Neng sabai ras itu kan ngai sabai itu kan ngai. Kristus itu zaman apa bahasanya? Ia Krishna namanya, ia Krishna dasarnya namanya. Amen. Psalm number 55 verse 22. Lomong 55 verse 22. Tam sejauh. Hey. 니니 보다노 수브라이노 약팔디 Yes. 하게 보노노 나로 누구이 떠나이 Darah ruwe. Tu sekarang tu kamu kau kau kira tu. Haleluya. Darah ruwe kau busi darah. Ani zinga darah ruwe pakai le. Ani kos pakai darah ruwe pakai le. Hai mana hai mana. Tesu boleh tahu. 니니 보다노 수브라이노 약팔디 Ni posa hasil setam saka. Hai tu soal maya saw Allah posa sensi tadi tu aja. Sama dia pandai. Dia pun sejak hari utama boleh.
Ini podana subai mo yakardi. Eh. Hai ke bono no daro roi kanai. Nâng đa rồi tổng là đấng musuh sabi. Bữa thay mà sang người sera zak tổng là đấng musuh okay problem ada posa apa pun đa rồi đi. Cái cái này apa dia? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Matthew chapter 6 verse 34. Matthew chapter 6 verse 34. Abu ni bagui no. Kena ni bagui tawana ni. Kena ni kena wan subana. Tadi kanan bagaimana ya? Kanan bagaimana ya? Kanan kan. Kanan. Tamilan kanan bagaimana salah? Ang tabu kanan bagaimana itu enggak? Oh tini zaman mana umur kamu tuh tahu masalah. Tini di botong kopi maya. Orang kanan bagaimana tension. Kanan tangli bo. Hanya tini di bagaimana suku. Neng buku teh tong kanan buku teh enjoy kelas ini buku kaya tu apa dari mana sini bang? Tadi kanan bagaimana ya? Bagaimana ya? Kanan. Luke chapter 12 verse 25. Luke chapter 12 verse 25. 너가 비베레 사도 왕수의 아이브리바라 제 사자스 관계 많아 있죠. Neng kanan langsung bapa ini umur teh salsa dan bapa. Possible bapa. Waramang 20 bos orang bari kali umur apa itu tong istri lo tahu seorang. Dia bos komigo. So waramang ni by problem solving ya. Hallelujah. Hallelujah. Psalm number 56 verse 3. Psalm number 56 verse 3. Oh, keplai sakai dor. Angkiri pro ne ini tani bekha deranai. Apa? Isu berde. Oh, keplai. Oh, keplai sakai dor. Angkiri pro ini tani bekha deranai. Yes. Kamu está? Angkiri pro ini tani bekha deranai. Tomuno sunduruma kirima haitengka. Orang kuruin. Aku bekha tei kubun borong ini kasih muya. Kai tu kasih musuh saudara. Hallelujah. Hallelujah. So dia kayo problem. Problem. Ada solution. So they want to say. Ada problem sih hari wo kamu tak perlu sebanyak. Bini pan problem bini pan sih hari perlu sebanyak. Tanggal sunset problem hari wo sih pan no perlu kai. Problem kan lai sih kita solution. Hallelujah. Hallelujah. Sudah terlepas lagi. Hallelujah. Kita tidak semua itu terkait dengan menurut saya.